ari ngali muri kusoma kwabusa manya bakalisi basiso bali kusoma nengasi bali kusoma ibindu bifana birita kwanya bali kusoma muri Lumasaba metsi situfu nenga waliwo ebindu byesi khurambisa ahabo mundu khasomere kasaba ngali afikirisa were obandi angirisa afikirisamo umubumbi weli kunisiba bali nisiromo tsesi barambisa nga mukanisa mukereziya mumuzikiti mbona sikana hebula yao sima hebula ita heno mendi bashefu babafikisa mu Yesu ni Yezu basilamu ni Muhammad he abo manya khukani silomo sina tsesi khurambisa mungeli ikhali ndwela ta ya alinga efefe ba communicators ngo muzungu nasirangire babakanikha khulekera basefe namwe khumanyisa basefe bandu bakali naye bakhuyikilakho bikhali bitwela ta namakhunyakho khukanikhilakho ndi khwalelelo mukhwalima khutwasina khwasilanga khuli era syamilamo nisho lero isi bandu balanga ali ninaffe bakhuyikilakho bikali bambasa bali manya namwe nga nikhweyika khukhwakanisa khwatsa khusoma ibindu bikhali bitwela ta nasilo sisi khukanikha siba nisho sisyenesyo babandu nabo beyikilakho nekasa khuloba khumanya khwoleresa esyo simanyisa sili khunakosasa ninabo babakhwiyikina khubona bali bakhwiyikilamo ninasilo nga ise bano mane ngeliyo kumukholo nabulebe mulisayilo ano syamba khufukilisa tsiosi tsana oba ofukilisila mufukilisa yesi katoliki yesi protestant namwe angalican namwe yesi islamu namwe efukilisa yosi tsana nga nufukilisa alinga watsileyo nga balombela liwosha lelo likhutsa mu All Saints Cathedral uni khunywa khumanya manya barambisa lulomo sina lusi barambisa manya lufanana ngani barambisa mu Christ the King lwekhuba Christ the King ano mukampala basyefe bafukilisi bedini inkatoliki niyesi batsya khukhwisaya ali All Saints Cathedral basyefe ba Anglican namwe ba Church of Uganda namwe balange ba Protestant nga bafurisa khuloma ni baloma namwe nga watsile oli Kampala namwe Kibuli mumuzikiti uli ni khunywa khumanya ngotsya uli ni khunywa khumanya urebe ngabe suiliwe umwisayi uwe mulisayilo musuli khutsya ta nga watsile nga luno mu inamirembe nga nakanikhile namirembe sifurisakho ninandikanikhile ilubaga oba ilubaga namirembe khuchile nga iya Church of Uganda ilubaga ye bakatoliki oli Kampala ye basilamu namwe Kibuli nga watsile inamirembe manya lulomo lusi idini iyo barambisa ufurisa bukhulu mudini ya Anglican namwe Church of Uganda bamulanga Archbishop muluzungu ne ali khutsya mu be Lumasaba Language Academy balimo bali khwandi mulangile khuli nabwayisi simakhulu manyoli singosi yusamo muluzungu siba arch mubakhulu umukhulu furisa bakhulu alinga wamile khuyo ali watya bisinza bakaba mu bisinza isi balanga bali diocese alife mu Lumasaba balanga bali bulabilisisi khumanye nenga bakopa Uganda alinga watsile khu diocese ali balanga bali bishop ne ali ano niesi bano balomba bali khumulange khuli nabwayisi anabwayisi wasina bishop we
bishop habo of Mbale diocese khumulanga khuli na Lumasaba khulanga na bwayisi na bwayisi wa Wembale na bwayisi Wembale uwa North Mbale uwa Mbale ali khukhwirakho ali anendi khutsa muna indi khuna mirembe sindi khulondelela ali khukhwirakho watsa isi batukha bali busumba namwe bubwawule mwese uwirakho umwawule wamile khu bishop watsa khumwawule ali bandi mu luzungu bali reverend ganiyo balanga ali watsyawo watsya bali umubulizi watsya ni khubande bakhali batwela ta nolutsyanga lunerubaga ufurisile elala ufurisile elala mu dini yino niye papa era khumulanga khuli papa niyo bali pope ganili nali bali papa naambi musibala syosi naambi bamulanga bali papa pope syakhukobose mukongesi lomile khuli iliyo isunyola siyamba buli andu ositsana wama ali uwirakho naye bali simakhulu bano nga ni ba Lumasaba Language Academy ni baba nga bali khukana bali nafwe khufunile bamasaba befe inganikhamo namwe khutyukhamo musifo sye khurambisa lulimi lulundi kale mubwene omwo kane otsye utiye mulimo bishop mulimo bishop ali kane otuyemo babandi abakhali batwela ta kane otuyemo bali brother sister balanga bali father not silly bali father bali father sili father bali father ali yabawo babikhira abo bandu babositsana babamanya ari mbwari kama sinaka ka father brother omubikhira mulukisu khulanga khuli era khulamisa khuli father ali khutsilya indi bino indi khubyamisa mu Lumasaba Language Academy ali khutsilya khunibo abe basilekhawo basili khusitsusa ta basili khusitsusa ta ibyo nibyo bisi khukhalosileho khuwenzelesa khukhwitsusa abwene awo ali umubikhira iyo bamumanya ali nga wamilawo watsya catechist shosho sikani ho mwene sina sikani hata catechist mulanga olu musomesi w'eddiini niyo tsya khulekela abandu bibiyambakana n'iddiini nikhubalekela nga batsya khubatisibwa khubalekela nibyekimikholo bye mu ddiini yino niye catechist mu Anglican Church muli mu head of laity ali khwatsya khusindu mu Angalikani kano tsye khubindu nga khulole khutsilomo itsindi nga luno nga watsile inamirembe Yesu nga watsile ilubaga Yezu kale iliyo unyala khutsya khuripotinga namwe ta khukhola khuyima kamawulile wame oli ilubaga mumbuka yino bafukisa mu Yesu uba wakoranile balumu bali Yesu ali ate ni khuluwande olundi nga watsile yo waloma oli Yesu bakhumanya busa bali uyo wena sali wefeta ate ngewe umulekeliwe babandu khubabolela ebitsile mumoni kase bawulilakho khunyowa nibibilakho bamanya so bali byosi bubeyi bali byosi utsa khutandama busa utsa khutofana ali watsya mu basyefe basikhamanyile nabi nenga khulimo ni mufti nga niye urangilira idini ye Sisilamu abafukisa mu Muhammad
ali babamulondakho nibo bakadi district card District card. ali tsi district nyala khuba sili district khulekhana ni district tsa like Mbale, Manafa, nenge be Munamsindwa. district iye dini. Iye dini. kale Chese walangire nga mudini tsindala khuri diocese bubofu bwayo ilinga diocese sili ali syamira nibo isambesi bakhalanisamo ucha khunyola bano nibo bakhalanisamo bikali babandi sili bikali ta alinga watsile akhaba mudini tsombi tsinondeli tsa Christ khesilo menjero nosilekhanse tsimande tsombi Kristo ni Kristo ali ucha khunyola oli sitsilekhana sibalekhana sata syamirakho nibo isambesi bakhalanisamo ali nga watsile ambi ali nga urangirira idini iye sikatoliki mu Uganda ate nga arangirira ndwera ho isibalanga diocese archdiocese alutsa khunyola tsilimo iliye Kampala yaba ye Gulu yaba ye Mbarara yaba ye Masaka Musambonge alinga watsile mujini chindi nibo sibalondelera nga bano isambesi bakhalanisamo iyabweta kale ano kane khulolelele ibyo bibiyambana namwe bibifananamo ali nga watsile khubasefe abendi khucha khubasefe bekibuli ali bekibuli namwe taba old Kampala idini bachiranga bali Islam ali ifukirisa busilamu umufukirisi umusilamu ali ngani nominenti mwaba mu bukhulu ni burangirisi niesi nominenti mulimo mufti sho khusilekhanga nisili lwekhuba khutsilya mu translation nambe ta khukalusamo tsilomo nga ikhebulya nga khusomesebwa ni ba BBC nimanye niba bamenyire nabi munzakanisa balumi bali noun namwe listener lyomundu listener sio ni title yomundu sibabikalusa ta khusakho khuyusa monenga sulikalusa walomolya usiyuse sibe siriti so ni nayo listener lyo lirama ngani lili lwekhuba buli andu osisutsya mufuti wakhatya isidini yamira wakhatya esi yatsya yakhabayena bamulanga bali mufuti niyo murangirisi ali khwabawo bali kadi bali chief gadi manyanga mulimo bakadi baba khadi syamira munganikhamo ise ukhalweru lwene nenga nambasakane mumanye sisi khulikho ali abo babarangire sinandirangire ndi sinominendi barangiranga tsi district ali werakho bindu bikhali bitwera ta sheikh ni nani ali sheikh ali umulekeri webumanye mukhusomesa idini Islam ni khusomesa abo khumanya wasoma watsi aleyi isureba wakhubolera khubyamba khubye dini Islam ate omusomesi we basomesa ne haji bakhutiyukha ali iwe woba omuganda khali bakhulanga bali nalongo akhaba elio bagisu bala bamoyana anyala khukhulanga ali nalongo ife mu bugisu sikhulimo ni nalongo mayi wabana we bakhwana bamulanga banano bamulomba ali ngani wamakhuloma mayi we bakhwana ali abonde ebiroli
haji ino minendi ibawo sisi utabulakho iliyo bali tsinzeko tsirano pillars tsirano mu busilamu tsisi bafukilisiramu era ndwela khunzeko etsyo tsinzeko mwamanye muli tsitira namwe tsimisawo namwe tsitikiya busilamu oba khusi busilamu bwimikha ali ndwela khunzeko etsyo niwo khutsya wole isi umurangilisi isi bafukilisiramo aba nga watsile iwa imeka nga watsile khukhola isi banga bali hija ali buli utsya khuhija nga watabule bakhulanga bali haji umukhasi bali hajati aliyo nga usili khutsyayo sibakhuwa bwahaji oba hajati ta ali utsya kimindu kibili mbulile abandi bali aluhaji ne simanya nga watsile kitaru oba nanu nenambasa sikhulu sisyene khutsyayo era nambasa likambila oba tsisambo tsye busilamu tsiloma tsili khutsyayo kasotsyayo kwakhaba mutwela uba wolelesile sitsililwa sye inzeko iye busilamu iyo iye khutsya muhija wanyala ibindu ngebyabesena byamisawa ari waliwo silomo chisamukana sha nalongo ngada khumanya sinakila khwanilisi namwe ise nambasa ndimanya umumasaba akana natsa khusala bakhwana abendililisi neyasili fana umumasaba akana namiselyasi ari besisalile nibo batyukhe namwesi ali ebino ilinza mbasa yefwe ngani wama khwambasa nase ngani nambasa nga khulisomilekho bitabu bya literature ni bibindi bya history ni khufurisa abandu be mu West Africa abe kasito khusala bukhwana bali isho sisirano abe batsya babakhonya babakhonya alulinze khulolelo sino masaba khaba ni lisina khutyukha omundu usalile bakhwana manya nafwe khwaba khulondelanga abandu bo afana namwe isho sirebo nireba busa tayo khayimilisa khubona paka eso khakano khakhubole ne ali ano khuli ni khubona isambe yekhulangamo umundu usalile bukhwana usalile omwana khutumisa babana khutumisa mumutwela akhali khubona busole lwekhuba babona basyefe balanga bali nalongo salongo sikhuli asi yabo tawe nelisina mulongo ibumasaba namwe bukiso limanyisa sinamba sendimanya liba mubakhwana namwe umukhwana aba mu bukhwana mulongo era kasolile omundu bamulanga bali mulongo ambakana ni bana bakhwana bari babana bakhwana khubalanga khurieno babana bakhwana khutsilye sikhwamila aliwe ngesi wamila umuchibole khusalikha khurura bamulanga mukhwana haba omusinde umukhana aba mukhwana ali ulondakho ng'omukhana bali namono ng'omusinde bali wamono ne ari ubalondakho niye sibalanga bari khisa baganda banga bari khiza ife bari khisa ali khisa oyo sali niyo olonda balongo mukhusalikha khundi sili mukhusalikhila atwela ta nga wasaliye bataru sinabona ukhola khataru singa niyo balondakho wasala abana babili wamono ni mukhwana namono ni mukhwana ari lisala litwela lisala lililakho niye khisa ahaba omukhana bata omusinde abakhisa ari awo khwakamawo ali khwakamawo nga nino milendi
sikhuli ni bikali nabi byambakana khubye Bakhwana ta. bye bakhwana ate nga watsile khulola singa khulanga nga ninomendi singa khulonde abasefe khulome khuli khulanga khuli Nalongo, Salongo. simanyi sili khunalondela ni tsisambo tsyabwe bali tsisambo tsimbi nabi tsirondelela Tsekhulakula. khuloma bali batsya khukhwalula balongo bali isambo tsibabira musambo tsitsindi tsisubona oli tsikhuwambisa kamang'anyi ate ngefwe sikhutera nabi Khutubasa mu bindu ngefana bita. kamang'anyi nabi Orio mwanyala mwamukenda ni naffe khwamesa khurakihile buna kholano mwanyala nabi era sikhunya khwalama khuri khunya khwebira khubasima ta. Waliwo byesi khwamukanikha mwano buno bye bakhwana waliwo byesi khwamukanikha khubye dini manye sikhwateresile bulayi ta sikhwasonzolele bulayi ta oba waliwo shesiwulile nga nawe wasimanya mungeli ikindi musambo ikindi unyala khutabulira khwakenda atwela khwakanikha wetsa ano nakhwikhasa wakhusonzolela bulayi na wakhulekela sumanya manya khubira khu program yino unyala wakhuyeta khwakenda atwela khwatsoesa namwe khwombekha lulimi lwefe Lumasaba ife nga bamasaba khulwekhuba sitsilwa she program yino nisho sina shiyakhwisa ululimi Lumasaba khulekanila khukhwikhebusa khulwekhuba khukana Lumasaba to the world sibe nisho esindu kama sina ise Dorcas Kimono nga namukhuba omwakanisi wenywe namukhuba ano imusala sikata Richard bwayo nga ndalo khulwekhuba ani bikali byesamanya ngani akanisa ebindu bikhali bitwalata khuno khu UBC mulimi Lumasaba ate okhuba namanye ndi ali ningeli sanfurakho mulimi Lumasaba kile ngenda ninayi nga ndekela ninanywe mwiyikilekho nga mwabone program yino mwanyala wela abalinde naramile Dorcas Kimono.